Kinoyalam jigilai Seng bakin thubi ka RBYF ke FKGGP bat KSU Byrnihat circle minta kasngi ka arpu prathare unaila arja arpo kila penpau ke jingsgo khia ka bajur halor ke jinglap ke jongki bakarang don ke jingyolat Jingrung Laitlan jiki Briew Nabar Jylla shaki jaka badan ki karkhana baper Khlem kanu ke Jingkhmih Bniah ki board district bat kane kala bu jingma shikat de halor ke jingla ban priang ke jingpang COVID-19 hakishnang baper Kani ka jinglap jiki niki Seng kala longru bagi nongyalam kini ki Seng kila peloi ka Jingkhmih Bniah ki THAIñ narbong Byrnihat halor kerung kami jengki Briew Nabar Jylla. Hakani ka Jingkhmih Bniah ka minta ka sengi na kaliang ka RBYF lalam khmat do samla vigyan kharkongor President usamla RiKhasi President ki FKGGP nalor ki be de khad. नहीं गाड़ी के साथ ही आए थे सीएमजी में आए थे सीएमजी हाँ उसी में आए थे कंपनी में तो मन मर्जी मतलब आता है जब हमको तो मालूम नहीं मैंने मालूम लेकिन तुम नहीं मालूम होता तो थोड़ी आते थे हम लोग हमको तो मालूम नहीं है गाड़ी पर देखा देखो kalian jadi ke Seng ada bagi layo kan inspect gini ki jaka sini gini ke di bas pun di Nabar Jylla di bawan rung lembah kan ke suruk nang na berni sepok narbong nama kata narbong tiga deka jaka juga industrial area di Briew Nabar Jylla kawan rung dalam ke jing cek akhirnya ke screening point berang ne pok Byrnihat jengi bu jingma yengi ki nong sonong kamtam itu area bahasa angkai lada jalangat uwe baru sonong tau kinyangat lot ni kerpat kalian dalam ka district administration bahkan kamper king kan ke rong kami dalam ki Briew Nabar bat ni kerpat di borklet bari pek kan ke area jengi hang leru bahkan kamper king kan ki Briew Nabar kena klitok kit bahan wan se igile ya ka jingrung ni kerpat itu ba bakalang bakin tham penyo ba nabar ba ka jingrung jingbi ki kidai ban wan tik katum garul balabu ke government kidai ban long bakin sang kinlet chene sutai dan jinggat nakaliang jongki badi pet Lalabru babon kinongnya auto rickshaw hakani ka THAIñ kimshim la bot thik ya ke jingbatha jaka sarkar Jylla khamtam katna transport bala manai ke jingkit bon Briew hindai ban kit passenger tang arngut bat unongnya Nakaliang ki Seng kila dawan ki board district bar ki board pulit bagi dewan pengor ba halor kerung kami ki Nabar Jylla shakani ka THAIñ Byrnihat baniada na jing sapriang jaka jingpang COVID-19 halo ka jing tip jungi atum bala batha nakaliang juga government bagi ni ki auto rickshaw ki bakit ki bar kit tang ya arngut plus driver kamu lain ngut long andre ka jing shem jungi ka jinglap jungi ka jingwan jungi mat survey mat ni nilap ki shem babun ki auto penkhanya taka kendang bagi aj wala mu nakaliang ka sarkar bakit kit ya arngut passenger Anda kajing chef kajing ini mesti ngilap bun ba tipen kain buram ya kata kesurkal anda kajing hak nak kalian ke government ni chef ba mata apa ke auto bun bersedia tiba ngilap ke sangut ada ikram ni batai tiang ba ni mi ya kata kajing yo kajing ki Anda kajing kajing mata ni kain buram ya kata bagi ke niat kin but ya kata ka rukam ke hak nak kalian government bikin kit ya argut plus driver way halo kata halo kajing chef ni ngilap ini kerja hari ni ko area bani kibun gini industries di factory kabangi judicial mankipor bagi ni kali di bawah lagi THAIñ Nabar Jylla ki wadung gini industries kemudian kini screening nala kijing ya pe yakmi eki te kini kali di bawah hatu kali kidon kini kinjap driver di handyman ki nala kidon ki arnu lain kiwan hawe ka truck andre kimburam ya kata aku ngaju kata kimbu kata ka safety nala kata ka namanta ka Jingkhmih ni kadi ki bar fa iba ngisema mata bung yarung yami son kini ki auto yarung isnang THAIñ bade kan ke area boni jingi kapoi sawang ba kan kita ya ka imlang ka salang ka jongi sana nim ko apa khmat ba kan ja kum kini jinja ngi kerpat kerpang na ya kalian ke government jika decision bakin check lah kini kumlong kumwan ke jinglet jingwan ki bara